teman-teman, aku lagi mau beli es krim nih. Ayo, yuk beli es krim apa itu dek? Ayo dek, beli es krim apa dek? Yuk, beli es krim apa dek? Wow, beli es krim. Ayo beli es krim dek. Oh beli. Ayo beli, beli es krim. Beli es krim. Es krim apa? Mau beli es krim apa? Ini gitu. Es krim apa dek? Yang mana pilihan kamu? Tuh. Wow, es krimnya banyak sekali teman-teman. Ayo kita milih es krim apa nih kira-kira? Es krim apa? Wow, ternyata kamu milih es krim ini ya dek. Wow, es krim ini ya? Enak ya? Oh yaudah. Wow, es krimnya enak sekali es krim. Ini dulu dek. Wow, es krim apa itu? Coba lihat, tunjukin. Wow, es krim ini ya, Concerto nih teman-teman. Yuk ntar kita makan ya. Yuk. Wow, es krim ya dek. Es krim apa itu dek? Concerto ya. Ya udah dibuka dulu ya. Nih teman-teman nih, es krimnya nih. Yuk dimakan dek. Oh dicopot dulu katanya teman-teman nih. Enak sekali. Es krim apa itu dek? Cornetto ya. Mantap. Rasa apa itu? Rasa coklat. Enak sekali. Lapar he, lapar ho. Lapar he, lapar ho. Pengen kurus tapi makan terus. Pengen diet tapi makan terus. Wow, minta dong. Ayo minta dong. Minta dong ayo.